non malom social media long ka chathang phlu brukasan college long le long amrit sarwar scheme ke deng pona puthak ke kham khedun lapen a hokalam the clarsa pen kachini je phanpura assistant professor Dr. Harvi Engti Katharpi long an pherangke abitung atum pen kahumri dang Langpher constituency ke parlo mate Bukulia municipal board ke parlo ward number 3 long ke do rukasan college long le mate a hoyarlo ke damtang arni Langpher constituency MAC mate EM madhuram lekhe pen Amrit Sarwar sai ke deng ponalong kaninje ponahut masab longlia lamate aduya hoyalam ke klang rokajok social media long hurchudut asonlo Lapuson thek bonlong se pherangke bitunga tumpen assistant professor Dr. Harvi Engti Katharpi heman humri damlo Labangso ki humri damhut assistant professor Dr. Harvi Engti Katharpi pherangke tuma phanang ke pachini don atengke Labangso Amrit Sarwar scheme ke deng ponalong nili jungjung amat ke thangnat ka siksak ave Bonda labangso scheme college arlo nang kibik ko galar muarji kidingar ni kusame Charlie Osomar ke badahut akimi classroom of Harman building ka parja konthusi ali kidoji Anparda labangso scheme lake aron pen langdam busitame Amrit Sarwar po scheme ke urban mate town area phanke kali athe lake central scheme lapende jesemet pet le putame labangso scheme ke rural mate rongarlo sike padopo nangji bonda nona bang ke rukasen college lake Bukulia municipal board ward number 3 ang kangsi do Lasila bangke non kikibom Langpher constituency em madhuram lekhistame alang tum BJP sarkar aphan mate Modi sarkar aphan aron karkan loputa pachini isi kagos nang le IS office pen solama bangke resign ji bolam bang aju nili phan ke IS office pen phone nang lo 615 aju 615 mang nili phan phone nang lo onang li against ki pa kagos do lasi nili pulo WhatsApp long nang lu non punili rong dol hai ka dog beta lasi WhatsApp long nang lu non poma alang li tu mangke ni phan la da khasu kagos nang thon ke aju 89 ni ka receive ke 810 inke ne ala documents camera ke don ke 811 di lasi laso hormu bange unofficial lake karon jodi pine office pen bangi pute lake in between 10 am to 5 pm se bangnang ji ar lai hormu ke hem nang thon thi ar so hormu ke aju ke nang thon the alo as per rules ta alo so long ke aju ke damlong le di lake police so le wang but after 6 ke lake na interrogate long le so hormu bang ke asela ke asi mama ni mama thaji meme o son du ingrid bang da tok bang do IS office pen kagos insect dak po hala ke official kagos kali there is an unofficial document hala so kagos ke jara value ta aro se jodi ni reply pinai putala ke ba pine jodi ni je nei putala ke IS office pen nili phan formally lada college long senang ji in between 10 am to 5 pm aro la so kagos ke lake la so a value of la so kagos pen ke nili ako IS office pan nili ako case speed da me lake threatening hisab nili phan aju pinju sumar senang toilet di aro aju ke office ke as per government rules ta 5 baje aphilo tenangli tum employee phana phone kuri long le Adundu buthot nang pachini dona tenge la huelam the alang ki jong dona jok assistant professor Dr. Harvi Engti Katharpi aphan patumiar nikang samate ajo por phai narke pen sirke malong ISSI hemalong pen banghini tin sumara tuma phanang toisi lo nang pale labang so puthak sitame ningduklo athe sai hempen ajada lo le nang palis tame ada por phai kepen ani kang sam por phai pho ang bongsi nang pale nang di Nona son lipute nili phanang ke ther nang ke hawason si mande loputa pherangke kahumri damhut assistant professor Dr. Harvi Engti Katharpi pe nang pachini don kiba media theno kaning je ke je bang kupilo na encourage tena pusila so scheme mai ke deng busalang li kaning je to first and foremost la so hormu bang ke nili tuma college ke la boundary ke do ke 7 bigha me holana na la penda ka prek almost 61 bigha hisab leke kupilo boundary of ni boundary of putu wai phita la chin pen la pillar cement pura pillar ki pitang se la se ke banglen crucial anta bangbe la te isilo aro hin bangke banglen cross pusita one side le langdam ban encroach pusita mane ke ekotha mane ke 2 foot mane ke adha bigha se na encroach chonai alang like sitha so scheme de 12 bigha la ke ponde ke so kor mo bang te la ke bang phante alang like mutamut se la ke encroach telo aro la te aro isi objection man ke ani di tum college do mane se girls hostel do de la ta tang government boy Langhin ben sar pangri Engti Kathar karbiang long life